Sachisin pat kuble ye pi baro bat pidang ye pe ye ke khubor jong Mawphor. Habingin ya chaprang bat ke khubor hakani kapor tungin ye pe ye kimat ke bekongsan jong ke khubor kumne. Hamau that raishan kimpat itu satia ye ke NPP ong UMLA ba HB nongse. Pelaj pat ba uba M kharkrang IPS IGP ya santli ki kali bakit ye ki basa patok. Khasi kadai ke kerteng jong ke jaj benreu omdai hinyau trap ong uba BV remai. Kemding kensan ki waya elektrik hamot pran he serngeu lut ki paj ba. Laplai ye ki tup kerteng nong tep vote jong ki lightly ki constituency Hawas Khasi Hills. Dawa ke HNYF bo omdai ban sya pentut ki kampen roy ka megalia hakish nong kaput. Lap bala khle lang ya ukhaw put bat ukhaw ration hakash nong mau ko phet. Shimbenta shid rem ki khna haki jingele ka yako bapenlong dak HYC jayur unit. Haka politik omdei tang kamotar sanjungi ba kibriu ki yami. Kano konstitusi don ki ba mi don ki barung. Tengah ngasya mangne bagi tu ki khat sangut bagi ong ba kidei ki UDP ki jongi kito te kim dei khat sangut. Ki badai hok ki jongi yang tu kidei tang sangut. Kidei tang sangut ki UDP. Ke kimi bat kito ki ba mi ru ki ba kamlong aktif ong tu kidei tang arngut. Laingut le ti kilajak slem ba. Ha kilajak slem wadangi parti ru ngim dati pahatip gidang don ni kim don suban ngi. Kata tende ke jingmi ke jongki laban ong kakta. Ha laban ong kakta. Te habami ta don hi am jingta. Deban ya compare ya ka arajar khat lai hadu arajar khat prale. Ubami na ka parti ke jonga ki nongkit kam kimi hadu saup hon rungut hau arajar khat pra. Saup hon rungut. Tang bahaka tu kapor kibami kide kirung ba pakabat kim dakwa padeban le penmi kot khubor rene ban ai YouTube kinum le tenre nga tip sai ba sau phon rungut kimi tenre arjar kapra nga kham tambun padban hau bo kimi sau phon rungut ru renga tam jan arajar e tementa ngila da besong menin ru ya ka estu komiti te ngila yo ru ya report na ki kylleng jong kisnong kithau ki bakwa ban rung le ki babun ba hakapati UDP ki jongi menta te kan sadon ka por ya phi gine ru ngin sapen I ba kan no spa kan no phongut ki riurong ba kinwan rung sa UDP ngimpat kwa mata ban kren sa khamat namar ba ka parti ki jongi ru hapo matharsan menta ka bomut ki babun ki briu ki pek parman ba datang ka UDP menta ka regional party ka bala ban ai jing sakri ya ka state na nang ni sakmat regional party ngamar kumolong menta hapo ka motorisan ku jongi ka SSP kadai ka regional party ka bala khamhe bro sikata bat ka jing ya le hapo motorisan jongi ka dei bat ka SSP Tega SSP menta kala dapat arlian. Ikong biolin ibadai I kandidat jong ka SSP itu ilami no ilalait baniale naka NPP. Te lawan mi pli da I ba cakliar war na umdai utrai konstitusi. Ladangi kersani ikong biolin ru ngim kwa namar ki kasi jungi pa matarasan lagi ong ke NPP ke parti karo kumba ong karo ya parti UDP jungi pade bong khasia parti kijo gujing sengau mo karo wong khasia parti kasi jungi wong karo parti te hapo matarasan ke NPP kampat rung te ke SSP pade hakajing pai no jong ikong biolin wan bonabar konstitusi te ka konstitusi jungi te kam itu ya banamar ubei ustad utem kan noru ai ba unsari do utraja katra mulu kata ka digajing sngau jong pai ba apo matarsan jungi te hangki menta ban ong ba kata ka jingmi ka jong kita ho oi mi kan sadar ka por padengi sa pemi kan no phungut pade ki barung kin bun ki barung ya ki bami
Uba M Karkrang IPS Inspector General of Prisons hakasngi thoding ula plai pajba ya santali kikali kitkoidi kibatamai Hashilong District Jail. Hakane kasngi ladan langru uba S nong tenger ubde USP ka East Khasi Hills bat kiwe ki pulit. Nakaliang katnat prison jongka jylla klashimru katuka ne kirukom trekam kibatamai dakabapan kelai kamuto jongka kabalatip kumka challenging life through corrective steps. We have just flagged off 5 of the UTP vans. This is just one part of it, but I just want to share with you some of the steps that we have taken towards prisons reforms. One of the things that we have done is that we want to change the approach of the prisons department towards the inmates. So now we are trying to reform that and make it a more human approach. So first of all, what we have done is we have set up our motto of the prisons department as changing life through corrective steps or corrective measures. And the second thing is that we have initiated this skill development, and this is with the support of the Meghalaya State Skill Development Society. And they will be starting off with Shillong District Jail, where they will be teaching the inmates in various skills like soap making, tailoring, food processing, agriculture, computer training also. And this is not that has been imposed on the inmates, but we have asked them if they want to be trained in any of the skill development. So we will be willingly impart to them the training. And subsequently also we are also looking at placing them in various employment agencies not after they have left the prisons. And the third thing that we have done is that we are tying up with this Indian Oil Corporation Limited. There's a program called this Parivartanam Prison to Pride, and we will be launching that probably in January 26, where various sports activities will be coaching will be given to all the inmates as per the discipline that they would like to be imparted. And a lot of them have come forward, and they said a lot of them they want to be imparted with the various coachings like carom board and football, volleyball, all these kind of things. Not so we are tying up this with this Indian Oil Corporation Limited. And the third thing is that like what we have done is for any reformation, the first and foremost I feel is that the nomenclature of the department has to also change. So what we have done is we have written to the government to change the name of the prisons department from prisons department to prisons and correctional services. And hopefully government will be coming out with notification. As far as I know, the approval has been given, and shortly they will be coming out with the notification. And another thing that we have done is that now we will be imparting training to our warders and all, and especially because they are the ones who are interacting with the inmates on a daily basis. So we are imparting training to them on behavioral changes towards the inmates. And last of all is that we are coming up with the central prisons in a land which has been allotted to us in the New Shillong Township. There's a land of about 25 acres that has been allotted for us, and shortly we'll be coming up with a master plan on this. So these are the few of the steps that we have taken towards police reforms. I'm not sure about the actual figure, but probably must be about 19 lakhs. Each. Yeah, each. So we are giving to all. In fact, they will be placed at the disposal of the district police, and one of them will be placed at the disposal of the subdivisional police officer, Datengiri, because they also have a lot
of transportation of inmates to Turaj court. Thang no kat dai but la de kam dai kan ni sang ni ajunga ai kin ang mai ba kin pan si sa iswa ban ko tang kan ni ko yi dan ba khasi ka dai ka kateng jong ni jai di jungi am dai hanya trap kemudian berkhan nangai ba phi ko bol lem ba na la dang ba para khasi ude no miklaya rai ambara onong miklaya ude khasi kom taru ngapan ba para khasi ude hanya trap hanrai ambara hanya trap ude khasi ni jutep bagi department jungi habakle ukasi nang no wan jong na sekhat ars nang nanti kapni banado lom mangkasang na not banta pasti ngernya sempo ari ki khat ars nang nanti ne tam ne dunai kata hari lada phi klin dai nang nu uhnya trap wan jong wan nang dei ne chom wan hang ne hat bian kamot mdei tami khasi ba chong tiban para ki chai gitu na bat na kata kata para klum lang ki chai ban ri ba chong hakan isla kindaw hat tiban ukasi orang ki hinyo trap hanrai ki khasi menta pada ki pan sauto bakla ban ang ban hinyo trap kam tang kan ni kawai ka tian na ai khoblai kit bok ruang bat baro kito bas ngap ya kan ni ka khubor ai bikin duriap man perkhan mat pensiunia kanu kabadai kanu balai se penbai se duriap nang bangin yo ya kawai ka rai ngin yo ya kawai ka thong ka thme ching tem se phang ka jai kan de la chong tang ni ki tin khublai shibu ka khana phang ka jingkeu jingjia junyo trap sajro hoi ka praskam na jing sha kam dei ka dei tang ka khana chat pharsi lakoma ong chakram na met chakram na tang ka dei khana sa pharsi chapang lese ka jing long rep klau jing long pen khen hukum jong khun man riu yok le hado ba lese ka don nge jong ba wat blade le wat ka sing kam nut chuban pe ka phet kram na met kram na tang kum no ong mangi ka juk mata le rai ba pe man ta ba ya ka ta te khandet abang ong bangam pediang ye ka ya ka kentien hiu tra namar ba la da people na history khasi sinten jong ba home walang do katkum ka khana pateng kaman kedai kisah teng kedai nak ju je ndai tang namar ba ha kapor bekiwan mi nalo mangkasang ki lech se kita khabar ma ndai kumnur kat mi thuk temen ka shan ka knya ka krem nyuki kamkop ki wan phabyang wan hakini kilo bat habaki koi hal sentang isem baga jaka kalong ka basiso ka bai tenan bat mar ka jing thai jing luat ka ya ke yang ki kat tu ban ne ki chong teng no mat ki ong ye kita ki wai ka kan ron na ya chi kman ngin nang chong teng na mangi sabut na dia handai habaki la poi hado lom sopat bna man vai snong sekini kilom jungi habaki mwan ki khot no ki sa teng bat empat bidon centia hagata kapwa bat naka kentin sateng se kawan ka kentin sintang bat ya katam deng ma kren manga khilapan pulen na kat kon in doktor hami walang do gi CM khasi sintang haki CM khasi sintang i tho sha kata balat fikran pensha shu baki pensyongdor naki putri baponam sustam gisni bari monyotre sustam ong shai ni tin nado bami hado basam ni dai ki khun monyotre nado bami hado basam kamut sisni pakai handai habuk kren jipang jak ndiu khasi ong nado relang hado kopi kata kadai kari jo dai ban shai namar nah blasong ni la bondon bun ki ma khasi jungi udon hadu lai phos em bat khat out lai bat kini ki lai phos em khat out lai ki la thma pramaki
kahima sora kila thma persya khima khatsau pra kahima mlem kila thma persya khima khairim bat kum ta ta te la da paro piong baki penkelajat namar kila ia thma te kata kamot kajing ia thma tang kawai kejat menriu kai tang kawai kejat menriu rai ngawang ya pin hai por Kebaman suale kawai gasnong ya kawai pat karawai rasti at kami lo ni chungso kata kada ya thma te na kata kada ngasngau bak ine thme iba lakren ide doktor bajibon ar khalki bangkwa hedwar blai kaba i kat ko mai je tho chung yang ne kalong ba ye kan ne ka khana ine chung tho hadien ma sngap ne ko ande radio be kren hak to ka pot ngasim na khulam na tho ni chung thoi sa but yung gumno iba jiban ar khaluki ilapla baje kanne tip bat pensong rim nakawai kakot khubor fareng bala tho daustat ka tho ka pli chong ka Tokyo University kata ka dei lara kikwa ban wat ting shale se na ko India radio ki don ko mar msiam ngamar de bang shutau nakren ni kai ka bang tip ba kai ko yosngo ba kai ko dei kata hangne ngasngo mano ba kacing aja jongi syakasi den nado itai por ni phet hadin ba chai bani jungi ka sha hatma ha kita ki nung job thma ka ba ki om ki hindu rajput ki bai penbor ni ban kren dak tin ju ka ba dei ka tin dak yes pidai ban ngam hang ta wei bang lalong ko wei la ta phai sha senteng la ra ki phai sha maram la ra ki phai boy sha tsora terter ni ajat saka kami kamut bin kelajat ni lapo yang ni bin kelajat ni lapo yang ni suam ko yang ni kajat ni la alpa sha kami la se de na do kata poin Kipai ba nong shong yo bat ru ki bri ki bayat len ti hamot pran ki la hes rngeu lut na ka jing kem ding ken san ki waya electric kat kum ki tolong khubor ba lu lum na ki pai ba la thu ba ka jing kem ding jong ki waya electric ka ni ha ka por khat oi shi teng ai bat ru ki nong shong de madan kham jong kani ka jaka bala kem ding ki waya ki la hes rngeu bat ki la phet krat na ka jing tieng ban lai na ka jing men saw bat tang hadien shi teng kenta shua bakan po she ki we pat ki waya kalawan poi ki kali pen lip ding अरे हम लोग को बाहर पोस्ट में आग लग गया है पोस्ट में आग लग गया है क्या है कर दिया हम लोग को
Menta kesengi uba PD sangma Deputy Commissioner West Khas Hill District ubadairu u District Election Officer ula pelai ya kitup kerteng jong kinong tebun ki bedang syudet penrong temai hakilai teligi constituency bakin tup ya ke Laifu R Nongstoin Laifu Lai Rambrai Jerngam but Laifu Sau Motion Road constituency ya ke jingalang pelai ya kitup kerteng kabalalong ha ke conference hall jong ke office UDC lapan ya dauba HK Thaba Additional Deputy Commissioner hakabai don lang rengkat daki EROs ki AEROs rengkat ki election agent jong ki political parties baper la yoru ya kejing pensyai nau ba HK Thaba hakabai dei bat kejing don jong ki nong tep vote ki bedang syupenrong tumai haka electoral roll kejing don jong ki bala syaweng no bat kejing don jong ki nong tep vote ki bala penkin ria nakawai ka polling station syakawai pat Khasar tolik ubna January kadeka date kadeka tarikh kabala fix dak Election Commission of India bangin publish ya kadeka final electoral roll. Ti yakile ki voter ID card ni sasam haka afsan tarikh kabadeka National Voters Day indawla. Ka deletion ngilaweng sispa sam huengot itu gibala akhlak bat kiba la mid na constituency gibala correction kidan life spark ndapulai bat di transposition iba transfer na koi ka polling station siya koi pat idan liu po prangot ta din naka Northern Assembly constituency dan naka 33 Rambrai Jerngam iba la register kerteng thamai kidan si hajar aspasan iba la delete la ne balaweng naka electoral roll kidan aspasal balik correction life spa and reply bat kini ki transposition Kawa mod bakimi na kawai ka PS ya kawai ka polling station hajuk ka assembly constituency kidan shispa sapulan kaba 34 Motion Road assembly constituency iba registered mai kidan si hajar aspa khandai kuar iba la sha weng no na ka electoral roll nyok kuar ngot correction life spa nyok penrio baka transposition shispa halai ka total addition ki ba dangmi thama ki ba register thama ha ka ro ki dan lai south san ar bro ka district lahja south pa sa ko ar ki ba ngilaweng no na ka ro south pa ako nyo ki correction si haja si spa lai ko ar but ki transposition lai spa ako sa Bisingin nang don ru sa kawi ka special summary revision gatui kan long ka final electoral roll suaka general election lasum seneng lese February March ni parti ya ki yang benai tanpa lesa gitu ki benai ngin sa penlong ya ka ngin sa kandak ya ka election general election assembly election po Meghalaya di ngakerpatu ya ki political parties representatives jong political parties papin yas no ktilang batngi hagaban ngilaban penmi susu penmi yaki electoral kabalong healthy kabalong pure pat kalong error free kanika electoral roll ka long kaba don kamba kamtam nele ban to conduct free fair and peaceful elections General Assembly election. Ndai tang nak punta election ni don nak punta kiwi kamerung ila don kam yaki ethics. Te nak kata ni don kam pangi penjanai bahaya ka electoral roll lengba ka jinga trelang bagi political parties tu. Te mentak kumnei ngin sa distribute ya kini ke final electoral bangila publish mentakasni the as we distribute this final electoral that is being published today, we would also once again request your cooperation to carry forward in making our electoral rolls error free, pure and healthy. Hagale por kumba ni wan cha pi ki nong thok bor kum ka seng ka ba lapik ka khmi prosi kata habi di bat ka kami kum chung nong susno
Te boleh ikan ni kita ke bentah ke ba ni ong lak penong boleh kemep jong nong jong jylla. Bunsen ni habangi keren bagi jylla jungi mo kaya lenti ke atas nam. Mo mentali gendak so pos nam. Osan pos nam. Te susi penong bangin rakhe penong kajidap juga sampus nam. Rega kita ke bapa kolong ba kumo pi hilen untuk khubor ba kemat do mo ki hilong ki bakloi ba rak ke khubor nam ta kayak pem sukai ba. Tegai baca apa umat ni gini. Kumbangi. Ni berada ngidali kendu ya ki bor district ya ki minister ki jong wanom lek lusha ya ki tamperloi ya ki boda nomor ba lasha mo padon kata status quo ke baki ya kan kata komiti juga komiti ba ya ki skim perloi ke bawah na asam ngin priak ni meglia lah skim perloi bawah na to meglia ke asam priak rei ke ga baja ko pi yang ini kisi belada woi do no mikmat mo u emle juga jelasam ulai ban kang lenti mo ya kene ka project ka bagi orang ka JJM ta ka bokin ai ya kene ki lat jingarak ko ki kini ki umbang undi kene ka wei ka ba mususi ko lomba hamnen misi ba u deputy chief minister ngiru nang keren umba kalau dalam peringkat kan rei ke ba susi pat hadu menda ko lomba kita kipai kita kitiar ki bagas state government sungi ki jelah mi kelia ka pha site ki support borda support umat rei hadu menta na soba kita kitiar bagas sukar asam kampat mpai sha badi sha kejaka badi mpai te kata kede kejing pelong hingi mo ban wan sepi gelap tai khubor sukar kede ban dei ban kan tangkalap tai khubor ban pembe ki pui ba dia mulai motor ba lada ki nomi khmat jong ka jela asam ki nadu ki nomi khmat nadu MDC MLA mo MP ki dut bentuk kelar habi de bekane te mulai ki bri ki mun mulai visit lene mulai yakrah lo kane thai no ki ki mari ba kasaka asam kala keni munda te lo kai bangim nak apa kum ki bo ki bri go pe belum concern na menta udono jungi la pun dos ta plong sam jungi menta muncu kerkai no banong ba Jepang sih menurut doa dalam hak ya mereka. Ibu jiran ini, kita basu logi pendam khmat juga sekarang sah. Tiap badai ke hak kusungi kemud kiri berkeran ke, jemri kiri leran ni, dan pop ayu bagi leran berkeran kita. Mo, kami baik barang belanda ted, mo naik company lagi kron, atau long semua bancak ni no, hakiwi pat kijlah. Kita melang penting kenapa lah kidai kidan dan kidulur, ki kot jaga habidi pat makum kamprai menda. Kata habis dia kisah, tenleng cenap ba, bakudu kerwai kita ba, kakentu ya siam benar-benar kurang semua, belum semak ban sim yang kene ga jinge ben wandur no, ya pun usam jengi adalah, bon sim kiai kene ban wanra no itu ki pai, hak dia kesnong bagi kadibamen kan petekno e jintre kan, bar kalau kini ki khap kamrut kemudian kini ki berujung ke sokat asam kimdei bendik ikin kesnong kentam po jirang konsumsi, kumbayi mentah. Kata kini keram siki. Basmat dengan ban ni apa media kentam kum deputy siam badan buram jungi ba presiden mo. Ni kesan. Bakin mi sakmat ban lik tuklar lam ye kene. Lik mi kini kisnong ki belasa pen belasa kini aga mentah ka ba kebamdai ban sakni kena marta subunong ba. Kadai ka kamram jungki ke. Kami ni kita ngapa ngker? Ni dia alom lo, lada dom, bitar, sayu, roi, kino susnong, lerak, ragawat, lerak, rusum, lerak, rokunam, kabah keman lo kedai kecil klik gitu ke. Tapi muka berpumi ukunam rusum berhenti. Muka bak, lembaga kulom juga, lembaga bisiti, kan baik lain, kan baik berhenti, kan kiniatan kesaino, ini aku sampai kena, tangkata. Dari yang cenah kulom bak, kene kedai khubor, cakap surkat jelah, syaki nawi khmat nandu ki MP. Raja Sabha, Lok Sabha, CM, Deputy CM, Kim Minister, KMLA, KMDC. Kini banci mengisi ikli ban, pay mat, ini banci sengap nagawa keskor, permis hawa keskor. Kei baca kini sini, nagaleng keseng suku ba. Lada ki sengap menti mekit suku bitar mangi, ngin bitar mangi. Lada bitar mangi pinsu orang berdiri lunar. Dia hatu kapor pinsu orang ba, ngini kita gino pertumasno. Dekam lagi ba, ngimla bersengap. Tinamar tas suku orang ngikentu dah buram. Ya kini ki nongilam juga jelas ni nadu siam, deputy siam, matkiwi kuwe.
ba kinship ni klik ba orang no penpai no man periuk penpai di ketiar kum bangili penpai wa aja kalai je ketiar ki hapo blok tu mo ka baka sarkar asam nang bagi pulit hapo ketika sebudang mangila li penpai na iseng halang li shimiling iseng halang na ketem pulit itu ketiar ki ba ka penjot penperan Mentaka sengi haga shnong Mawphor Southwest Khas Hill District dalap ya ukhau bala puot bala kle lang badu khau Russian ha ka ba kala long ka jingma ka ba krau na ka benta ka kot ka khia jongki pat ba la da shet pat bam ya u katkum ka jinga tho la ong ba yaw ni ukhau u badi ukhau Russian la ship na mokruat na u wholesaler badi sam shiki pat ba lamba ki dealer ba ka shnong kala penbe na kaliang kinong tho khubor ban pencisai kata maria yo jingtip kila her chaga snow mau ko pen bat lalam bajan baro ukhau ha ki berni ulong kumbale tho badon ki berni khau ki badon jan marshiliang hapo berni da uni ukhau bala long put halo kini ke jingjia na kaliang kawei kalong kime kabana kati ka shnong kale tho bahaba ka shetja ya uni ukhau ka shulong jam bat kam I bha kani kalong kime kalai tho ru ba kila persang ban bam henrei om so tho shu lakasma ayu bat hadin kani kila bread no kim not shu ban shet ya uni ukhau yo kan wan ra ya ka jing sneu ya kamen kumta kila shubu no don pat ki bethu bahaba kila bam ya uni ukhau kam kedang ka shudap air be ka kpo haba kli na kidong sam khau jong kani ka shnong ba ka laju jia man ka por ni tang benta henrei na kaliang jongki kila ong ba ka jia tang benta ka sin ban man ba kilit shim ya ukhau na unong de kampat jujia kumni namar kata na kaliang jong ka shnong kala pensanga shua shipor ban sam ya uni ukhau Russian namar ki don ki jing saus ir yo kan sawan ra ka jingma ya ka kot ka khia jong ki pat ba anong chong shnong ha ka ju ka por la kerpat ru ya ki bor sarkar ba ki di ban na pej bha ba kin a shi ki pat ba da ukhau ba bha khnang ban light na ki jingma ya ka kot ka khia jong ki pat ba tong khau ngan chadja te ngajit bu jujit te ji phala chula jit ki en bon de ki long nan khau tawa nyo kan re te ngajang la si en tadu arta re la chem pa de jinan marchliang khau jinan marchliang arita I long nan ni khau te nga de ngaji la ngo de ngajit jit dan ne ani se jit chai rat pencet te dala chet ata ajau kalong per kalong tik kalong bej ketaj long nan ita ibu eri long ni atai long nan I ta de nyala ngo tawaci abam le abam bu sale no acherala lasnya ede re nan ni khau bu jo mano te chuji le ngo dan delata kan iya ini bu en ne kata kata tes nyu chet chalarat bu en bon tanan ini de jo le se ka pen snu oi aji kam tam nga bu en ta ina long te chet chalarat kata ini meladep nih. Dia belum ladep. Ini meladep di Sumba. Orang ladep sam nih tahu kau bagi wan komplain. Ki ong ba dak ba me ada jaru long kalong kedang re deh. Kalong long stin kamet kau mana kata wata yang nu kau skor bro. Timita bro ki ong na ong yu tahu kau be dak ba dak sai ong to bro ki ong pir kalong pir long tu kau khoi li. Tu aja pet nga tu long nak khoi. Laju lapteng nan ni terkesan kau. Tak kata. Ani Desember ba Januari ki ba obje. Ya mana. Tu ki nong bam khau nong nam tip no bang ai berni tu ba yo san pel. Thì ai chỉ berni. Jeng lap cuma ti tang. Sniao babe yang orang bak senang ke sosi ke sniao. Haba kini ki nong bam khau ngi don hapo ke senang mongko pet art lagi grup ke grup A ber grup B te. Baro art lagi grup kelawan komplain hanga ba ngi yo khau ubas new ubala dan setro I badlada I ro anda bam tu kau kapan sniu pen atpo pen ayu te ngalapet I tegi kau ngale check pro atli ki center ki jaka sam kau ngai sisia ki kau ki basniu te kerpat kentu ya ka sarkar ki badai pej ya kene ka nat bam di kenangan yo jing ko jing khia ki pajban susnong kan bahi ba phian kham ya ai ki khau ki ba long hi bante kamet kapat dai te ba kum kin ki khau te kin wan ra e ki jing pen sneu pen
Peni opang iki nong song snong te kum nong kum urang ba snong tengah ngau khia jo ria kene ka jinglap ka bangi iba te ngam tiep ka nagano ka hakano kurkum pi ai khau uba lai kum u khau ban ai siar ha bagi siar kim da ya pu bha te nu khau te karpat kentu merkata kasokar ba phinyala bania sim khia bania pejlem bania sheklem u khau ba mi hang ne u den du tan rai u bas niu kumne na du na tan app ni si ai ne u niu halentil tiru ngam tip kum urang ba snok teng sukar pat kum ta Island. Very good. Jika cungi lapoi siaga bekut jongga khubor saji sen pan kublai shibon ni fibaro tak ada haduk begini syambiang kublai shibon